munyemerere dushimire Uwiteka dufatanye dushimire Imana itugejeje uyu munsi wa none wa tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2025 mwaka wo twawujyanye turimo turagenda twirukanka cyane kabisa n'uburinzi bw'Imana kabisa kuko hari benshi tungana abo turuta bose batakiri muri uyu mubiri kabisa bageze ahacecekirwa ariko twigiye turacyabasha guhura tukaganira tugahura kuri YouTube channel yanyu United TV tukaganira mu by'ukuri tukarebera hamwe ibigize umunsi wacu kabisa tugafatanya gukorera amafaranga binyuze muri betting. Nibyo giciro gikomeye cyane rero kandi na mahirwe atarabonye bose nkuko nari maze kubivuga, niyo mpamvu kuye kuzajya ushimira Uwiteka ndetse kabone nubwo imigambi yawe itagenda nkuko ubishaka ukamenya yuko imigambi nkuko bavuga ngo Uwiteka azi ibyo yifuza kutugirira si bibi ahubwo ni byiza. So ugomba gukomeza ukihangana ugakomeza ukagerageza ubundi ugategereza igisubizo cy'Imana. Wowe akazi kawe no kugerageza ndetse no gutegereza plus kwihangana ubundi ugategereza igisubizo cy'Imana kabisa ibintu bikagenda neza 5 kuri 5. Nago narindi muri mood yo gukora cyane kubera akabazo kuburwayi hari kabisa kamaze iminsi, ariko ndagira ngo mbahereze rino tangazo rijyanye n'iyi match n'uyu munsi wo kwa gatatu. Murabizi ko kwa gatatu nk'ubisanzwe tuba dufite collect score yizewe kabisa. Hanyuma collect score nagira ngo mbamenyeshe yuko nkuko muri kubona mu itangazo hariho 50% yigabanyirizwa ku bakiriya bacu basanzwe bakorana natwe. Collect score kabisa basanzwe bakorana natwe baraza bishyure 50%, hanyuma abandi nabo barishyura 70% kuko bafite discount ya 30% ku bakiriya bacu bashyashya. Rero cyane cyane rero babashyashya nimwege bireba koko wenda nk'abo dusanzwe dukorana babagiye babibona ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu harimo kuri status ya WhatsApp n'andi hose kabisa. So collect square ihari uyu munsi ifite odi 137 ni odi nziza cyane kabisa utereka nk'amafaranga make cyane kandi ukabasha kuba wabona inyungu ihambaye bya bindi bavuga ngo betting bikeya ubashe kubona byinshi. So niyo gahunda narinje kubabagira cyane ahanini, ariko mbafitiye n'utumace duke na duke tugiye kuba turebaho 5 kuri 5 kabisa kubera ko imikino yo dufite kitwa UEFA Nations League n'andi matonlo agiye atandukanye. So iyandikishe rero no kutwandikira kuri iyo nimero ni 0794486332 kabisa. Ndaza no kwipindinga muri description ya video kabisa bazo ubundi mubashe kujya muyibona kabisa buri munsi mubashe kutwandikira mwibonere collect square y'uyu munsi mubikore hakiri kare kuko match za mbere ziri mu masaha ya 5 z'ijoro, ariko nubundi tatugomba gutegura hakiri kare kabisa ibintu bikagenda neza cyane. Nawe rero niba wumva interested twandikire kuri iyo nimero maze ubundi ibintu bibashe kuba bigenda neza 5 kuri 5. Nyemerera tuve aho ngaho turebe kuri match z'uyu munsi twagiye tugutegurira. Ni match zikomeye cyane kabisa turahera muri UEFA Nations League nkuko nababwiye ko sidariho duherara ariyo umukino no munsi wa Portugal na Germany. Ariko reka duhere muri Afrika y'Amajyepfo mu cyo bita Kosafa kabisa cup nkuko umuntu mwitase kafa nyine mu karere k'ibiyaga bigari ariko mu gace k'Iburasirazuba East Africa. Harabaho rero no muri Afrika y'Amajyepfo kabisa ibihugu biba birimo Mozambique, South Africa, Zambia, Mauritius, Zimbabwe bindi byinshi cyane kabisa bakagenda bahatana. Uyu munsi rero ku isaha y'isa 10 zuzuye baraza kuba bakina ikipe ya South Africa iraza kuba yakiriye Mozambique. Hanyuma iyi match icyo wamenya kuri yo nuko actually nibwo tournoi igiye kuba itangira uyu munsi nibwo ni match za mbere. So ekipe ya South Africa na Mozambique rero na makipe asanzwe ahura ahangana actually birumvikana y'abaturanyi kabisa. So icyo nekereza rero nuko iyi South Africa ndaza kuyihereza amahirwe yo kubitsinda umukino cyangwa se kuza kuba iwunganya. Hanyuma ekipe ya Mauritius iraza kuba yakiriye Zimbabwe kabisa. Ndaza kuba nkubwira kugura Zimbabwe kuba itsinda umukino cyangwa se kubunganya Monami. Hanyuma munyemerere duce mu gihugu cya Egypt ari igikombe cy'igihugu bakita League Cup kabisa knockout stage muri kimwe cya kabiri.
imikino bigomba kuba ari imikino ibiri ubanza n'uwo kwishyura. Uyu munsi rero bakina first leg, ikipe ya Ismail iraza kuba ikina n'ikipe ya Ceramika Cleopatra kabisa. Iyi match ndaza kwa ngusaba over ya 1.5 goals cyangwa sinze kugusaba Ismail kuza kuba ibona gorazo. Hanyuma mu gihugu cya aho ngaho muri UEFA Nations League nababwiraga ekipe y'igihugu ya Germany iraza kuba yakira ekipe ya Portugal. Ni mukino wa kimwe cya kabiri wa UEFA Nations League. Birumvikana ama ekipe yombi arakomeye, ngira ngo murabizi 5-5, ariko kandi ekipe ya Germany iraza kuba iri mu rugo. No mwanya wo kugira ngo irebe ko hari icyo yakora imbere y'iki kipe y'igihugu ya Portugal kabisa. Abakinyi bashobora kuba babanzamo ku ruhande rw'ikipe ya Budage, Marc-André Ter Stegen, muzamu wa FC Barcelona, Joshua Kimmich ndetse na Mertred Start kabisa aribo bari ku mpande nk'aba wingback. Hanyuma Anton Tab kabisa aribo bari muri defense, Goretzka ndanyuma Leroy Sané, Florian Wirtz, Gnabry ndetse na Wolfgang aribo bataka. Hanyuma Diogo Costa mwizamu rya Portugal, Nuno Mendes wa Paris Saint-Germain ndetse na Diogo Doro wa Manchester United baribo kuri 2 na 3, Ruben Dias Dinizor na Inacio kabisa, João Neves na Vitinha mu kibuga hagati, Leao Rafael ku ruhande rumwe, Bernardo Silva ku rundi ruhande, atakisha Cristiano Ronaldo inyuma ya hari Bruno Fernandes. Ndaza kuba ngusaba rero ekipe ya Germany kuza kubitsinda umukino cyangwa ikahunganya, uretse ko unaguze igitego cya Portugal to score over 0.5 goals. Nabwo ibintu byaba bimeze neza 5-5. Munyemerere tuzanarize match ya Espagne na Ufaransa ku munsi w'ejo, match ikomeye cyane. Equateur na Brazil zizaba zikina muri World Cup qualifiers mu gihe muri Amerika y'Amajyepfo, n'izindi match zigiye zitandukanye tuzarebaho ku munsi w'ejo kabisa. Ewana ariko munyemerere ako kantu kaga correct score mugakurikirane kabisa, kubera ko ni ingenzi kuri mwebwe kandi karaza kuba kabagirira akamaro cyane. 0744488632 niyo nimero ushobora kutwandikiraho ukatubwira ibisabwa, mu byukuri ukatubaza ibisabwa kugira ngo uze kubona iyo pari kabisa imeze nk'izo nawe ubashe kuba wihindurira ubuzima. Imana barinde, ndakunda ko namwe wahisemo kudukunda. Nari umuhungu wanyu, reka dusubire ku munsi w'ejo. Ciao mes amis.